شاندك جرب بريا خسر دچه شامه جبوكو هفديتنا لقال الحكومة السورية بك سكرتاري بارتي آشتي و ديمقراطا كردستاني طلال محمد كو يك جي بارتيين د نوفا ريفابريا خسر ده جلو داويرا قوت كو شاندك تايبت بريفابريا خسر بسروكتيا فوزا يوسف دچه شامه جبو دانو ستاندنان لگل حکومت بکه شانت و دوسیا خوندنه دوسیا پرورده دوسیا پترول و گازه و چند دوسیا اندن به حکومت سوریه را گوتو بیش بکه لگوری زانیاری تایبت که کتنه دست روداوه شاندا ریو بریا خسر جه هفت کسان بکده بشتي أوري كفتنا نابرا بريز أحمد الشرع وجنرال مظلوم عبدي دهي آذاري ده قرق جبو بجيب كرناون خالين ويري كفتني شاندية كاتابا كرن أو شاندية بسروقاتيا بريز فوزا يوسف جبو يعني نقاش لسر قلق دوسيا بكن قريداي بجيانا روجانا يا قلي هري مباكر وروجاتي سوري نقاش كرنا سر قلق دوسي پرورده دوسي سجل مدني دوسي جوازات و هر دوسي دن اف دانو صدق لك هات كرن شاندية هات هريما جزيرة هات سردانا مخيمي هول كرن شوا دسبيكا بجيب كرنا وين هفكرني شاندية شو حلبي مثلا طاقة شيخ مقصود وأشرفية تشارة سلكرين تشاوا خلقي ما عفريني بقر عفريني ونهاجي أحري قلنك أفدوسي قدناف دستيوان دي قو شو هفديدن تشيبوية سيچار هفديدن تشيبو الشامي والفرجي نها أو شانداياجي حاضر دوي حفتي هر شامي جبو تشتي قواتيني خاشكرة بمليار أتقازم تأكد بكم يعني أفشاندايا هاني قريداي بروشا يعني دانو سندني جبو مسألة تشاوا ريفابريه بحكومة الشامية نقاش بكن نقري داي بمسألة دوزا كردي شاندا كردي بشتي كونفرانسية 26 نيساني بريارة كاسنده بو شاندا كردي چه تايبت جبو دانو سندني جبو دوزا كردي روجاواي كردستان السوري چارنویسا کامپا هول و خلک کلوی کامپه دمینن بویا روجاوا گرم لروج آوای کردستان اولوسوری هندزانن مجی بحث کر کمیته که جه حکومت سوری جه پیمانی آنف دولتی و جه و بریا خسر چوبونه کامپه سردانا کامپه کش کربون پیش راحت گوتن که وی ریو بریا کامپه بکه به دست حکومت لی هفسروک اوفیسا کوچبارم لروج آوای کردستانه شیخ موسی احمد جروداوی را یک رد کرد گوت وان بریار ندانه که کامپه بدن حکومت سوری لگوری آمارین هرین نو خلک کامپا هول جسدی پنجی کم بویه مثلا در سال 2019 دا هجمارا کسین کل کامپه دمان در دورا 73,000 کس بون نها هجمار چقاسه دا کتیه نزیکی 36,000 کس يعني حساب بکن نابر 15 حتی 16,000 کس دا خلک سورینه چارنویسا کامپا هوله و نشتجی نوی بوی روژاوا گرم لروژ آوای کردستان و سوریه. کامپ دیش با دستهلاتا شامه بیرا دست کرن یا نه. سردانا کمیته کش حکومت سوریه یادم کی با کامپه اشتبو کودنگوی ورگرتنا ریوبری آوی کامپه اجعالی دستهلاتا شامه و بلاو با. لی هفسروک اوفیسا کاروبارن کوچبر و پنابران آره و بریا خسر شیخ موس احمد جتور آمدیایی یا روداویرا اویک رد کر بجاری جبونا هکر کامپ را دستی حکومت شعبی بل گور دراغاندنی دهات براب کن تراستیاوی تنهی اروها حتی بجن ریوبری که هبشی نابه ریوبری که بری هیو کاری خورد به آلیکاریا سازین مرویجی دورهنه هر وها پاراسناوی وقت هیز سوریه دموکراتیک هیز نمدوری کوالیسیونجی پاراسناوی تکرن یعنی دوی چرچفه ده گفتگوهات نقاش کردن تنیج بونا مکانیزمی که گو لخستناوان شیخ موس احمد جروداوی را دازانین گو ارمانجا سردانا و کمیته گوتو بیشکرنا میکانیزمای که بو جبو درخستنا مالباتن سوری جناف کامپه و هر وها وگرا کوچبرن سرکانی گرسپی و عفرینه کامپا هول
كامبين مي سريكاني وغريسي في كوزبري مي عفرين الجبوان اف سردان سوانا كواليسيون نافدولتي اوجي وارن سردانا كامبي كرن وك مالباتي سوريا ببين هروها هجماري وان بيوستي وان بو يعني دركتنا وان السر ميكانيزمي الياغو بيكرن بو بفر ماليكار بن يعني وان درخن باجاري وان يعني بيجن باجار السر بي هات گفتگو کرن در روژا سرداناوی کمیته ده بردفک وزارت نفخوی سوریه نوردین البابا شطور مدیایی روداوی را گوتبو که حکومت سوریه ده کامپا هوله ور بگره. بالنسبة لموضوع مخيم الهول فمخيم الهول هو جزء كامبا هولي بشك اجري كفتنا نظارة سرقتية كومارا عربية سوري وهزين سوريا ديمقراطيك و كودوي كومارا عربية سوري همو دفرين حسكي والرقة وربقره الجزيرة السورية منطقة الحسكة والرقة. لا انت ما لغور امرن هرینو رجع نشتجین کامپا هوله جسدی پنجی کمبویا. ده سال 2019 انده هجمارا نشتجین کامپیگ هشتبو در دور هفته و 3000 کس. لینها هجمارا نشتجین و دا کتیه نزی 3 و 6000 کس گوجوان 15 حتی 16000 کس سورينا. حسين عمر الروداو.